Айбазланы Расулну Белляу, қарт аннясы Марина жырлайды. Жаңы айға ұзалып, мен тағайын сеңілчек. Аллах берген балачығым, жұқла болмай ергенчек. Таурықладан толтырып, мен тіккенме жастықчық. Tilekleden tezginlep, sırğanma jurğançık. Jukla ulakçık, Bellau qurbolayım. Sağışladan bol keri, men katını saklayım. Tatlı teşke bölene, Cun ana körümde. Qarta tağı qamasın, tağıp tepsi belenge. Altın kuş uçup gelsin, düşümde igilikке. Kanatından sen tutup, uç yulduzlu Mekke. Düşlerinde joğunsan, kuş dizginde sen uçsan. Ösüp saban urursa, bizge dağın bulursa. Bellau, 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 lau. Bellau, 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 lau. Bellau, 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 lau. Bellau, 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 lau.